Ok. Meshe, an pale serye, pou yon ti moman. Wap pale aktifisa depi yon titan kunyea. Peut-être wap voye message texte. Peut-être wap essaye rencontre. Men wap komanse mande tête. Oui. Eske li men ren men? An gade sa, nan stil haïtien. Premièrement, si lap pran yon letente pou li repon, ou soit si lap kite ou sou li pendant plizier etan. Frem, sa se yon si. Oui, peut-être li okipe. Men si se, ou men ki toujou komanse konversasyonan, epi repons li yo, sèche tankou biskuit. Ou dwe, attention. Deuxièmement, li pa jan mfe plan. Se ou men ki toujou di, an soti, epi li toujou gen yon eskiz, l'école, travail, famille, même l'appli. Si li te vle we ou, li tap jwen yon fason, kwe em. Troisièmement, gade, enerji li. Eske li ri blago ou yo, ou soit, eske li jis di lol, ou komik. Le yon fan m'interesse, ou santi sa. Li excite, li vle konen plis sou ou, li sonje ti bagay ou di yo. Si tout sa, ou jwen se repons kout, ou soit, si li bliye tout sa ou dil, sa se yon lot si. Finalement, pa kouri deye, yon moun ki pa kouri deye. Respekte tet ou, pran kontrol, epi mette enerji kote yo apresyel. Pa gen oken wout pou avanse, jen an pil fan etonan de yo ki pral konekte ave double. Ki donk, si li pa ba aussi yo, pa force sa. Sonje, ou merite yon moun ki men jan excite sou ou men jan o excite sou li. Rete confident, rete fier. Bonje beni, frem.